Lily. Pikalan. Kanda pi tharai karne ka pisa. Kali jaw na gane. Ba ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti Ashwa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsiu kat noma. Kasurkar kalau siulut ikijing lut jing separo. Namar man kaway pa kaway kaminsim kalong ka koridor. Kawi ke kentai hachnang hapur ke jela Uttar Pradesh depoi hospital ko hadin wadi gode acid napo ukulong wadang kset we uni ukulong to waman thin kam ukulong bisleri I wada penman yaki pulit wa takit ki yaini ini de jia ha ibenta ka thany Arjun Nagar hepor wagani kentai de lang wa gabai ko dapsia ki hapo ibi idukan dai kpin dai khadu we ukulong to wada thet na ibi idukan Hei por wa wai ko yodi ye ko da phet ko chalai yomantu hei wa da kujut da chitam go pen ha ini ithau kam te da pen kit ye ka cha hospital wa em chajan wa hadin wan cha ko wa em hamerut ne da wa jod chitam go Iwarin da ka CCTV da pen yo ye ni wajia wa ki pulit da takip ki wa kamman da em da acid hapo ko di ki pulit da pen tip ki wa em yo ki ku ujar tang wa da lai ki cha ka ni ka thau hadin wa tip ki ye wajia Wei kama man kat te dang cha sumar gani gebru, wei de kentu gila ya ki pai ba mtok subasi kat pu mdep ye takin. Utre ini idukan da pentip uwa man da poi gini ki kentai hadukan hagas pau dari uni ubanai depan gi. Kam te da pa uwa lai tit Hei wa da lai uwi uwa kre wa tit na idukan wa em hajan, wei de eu ya uni ukulong chagini ki kentai. Kani ki kentai maria di da sngau ko kama cha thang uch ko, wei de mi ko chalai yo mantu. Ko wadai wan ya uni ukulong da ongko wada chim go yokulong na po ka freezer u wada bo lang wa kiwi ki klong wem em suba wa em igi gi walai ठीक हो जाओगे सब हो जाओगे ठीक हो जाओगे बैठो आराम से दवाई लगा दी भैया सही मम्मी कहाँ है 639 है ठंडी चिल्ड बोतल है बंद अंदर लिया ठंडी चिल्ड बोतल है बुलबुल की चिल्ड हो रही है ये भैया लेके जाओ आराम से साथ में डरो मत कोई अच्छी बड़ी बात मेरी और अमित की हो रही आ जाओ रेनू अग्रवाल आपकी दुकान से पानी की बोतल खरीदी गई थी क्या मामला है बताया जा रहा है कुछ कि नहीं, तेजाब था बच्चा पानी की बोतल ले गया जैसे ये बोतल रखी है मैंने ऐसे निकाल के दे दी वहाँ जाके उन्होंने पी होगी जैसे भी है आके बोला आंटी उसमें तेजाब मैंने की बेटा मेरे तो तेजाब ही ना है दुकान पे बोले उसके तो गले में सारे में वो हो गई एकदम तो आपने ये बोतल ली थी कहाँ से निकाल के दी थी डीप फ्रिज में से निकाल के दी जैसे मैं पेटी में से निकाल के लगाती हूँ उसमें से ऐसी दूसरी निकाल के हथियात लगा दी मैंने उसमें आपको क्या जानकारी हुई वही हुई कि वो बच्चा कह रहा है आके तेजाब है और देखने में उसे भी नहीं पता चली मुझे भी नहीं चली जो पी रही है उस बच्ची को भी नहीं पता चली